Very beautiful country, very... Ministar je oduševljen i prelijepom prirodom i dočekom koji je imao ovdje na Jahorini. Vidi se veliki potencijal razvoja zimskog i skijaškog turizma, ali veliki potencijal razvoja turizma u ljetnjem periodu, zadovoljan infrastrukturom koju je vidio i smatra da postoji snažan potencijal za dalje razvoj ove destinacije. Velika nam je čast da možemo ovdje sa Jahorine poslati jednu poruku da je Republika Srpska otvorena, da imamo ovako važan sastanak sa ministrom turizma i entiteta iz Egipta. Znamo koliko je Egipat u smislu turizma jako važan, da je to ključna grana za razvoj privrede u čitavom Egiptu i da je to jako velika zemlja sa velikim potencijalom kada su u pitanju turisti koji bi trebali doći u Republiku Srpsku, ali BiH. Želja nam je da na ovaj sastanak bude samo još jedan korak u nizu onoga što mi trebamo da uradimo, a to je da otvorimo Republiku Srpsku, ali i BiH prema još jednom tržištu. Egipatsko tržište je veliko, ogromno. Raduje me i uspostavljanje direktnih aviolinija, što će uveliko omogućiti lakši dolazak turista i u Republiku Srpsku i u BiH. Naši turisti su već uveliko otkrili Egipat, a siguran sam da će i Egipćani u većem broju otkriti Republiku Srpsku i sve naše potencijale i turističke proizvode u narednom periodu.